o Samoa alau Samoa Entertainment TV mai pia usi mai alau whaafonga. Wa tolo atu le stofi o le vaya sonei, le wha amasnonga mta upu lea wa lui ai, le wha iunga le fonga fetalai, e le wha tauto ina sui tamaita i e to lua mo le pale mene, ali ima le manu a lofa tu au, ma whanga se ali i sapo o whengyai. O sui tau vaya le HRPP sa nga baa ia whaai unga o la palo ta tele. Ina ua whaao ngā aile se fulupa Sene i to tonu tu la fono wha mai. Ele komesina o whai ngā palo ta le umano le palo ta tele. E na o le whaata maita ina manu malo mai ai. Mamana o miai o na wha malie le tu la fono. O le 5 le numero mawala lo no fuata maitai peitai. Wha o popo le sino fua maono ai. Ma te e nai le fionga le fonga fitalai, li o pā li i ta e uma se pau, le whātau tō ina o ia sui, ma o atuai loa, le pata upule nei il whaamsinonga. Le ana sauno ai il whaamsino sili Justice Perese, i le aso lua le vayanso nei o le mta upule ai te tau na ave i le wha mua mua staimi vave, ma tu atuai loa i le stofi aso se fulu o mati. O le tamaita iloia ia leilani ta mati o lo tula e mo le fonga fetalai na ia ta ua le toe teu ngol lato tal sanga le whamsinonga o na olo o ia le talo sanga ta o mata Nora Leota. O to mata o leisi sui tamaita ile sa tau vafo il palo ta tele lua o lua tasi. Mai ia i vaenga SSA whaolo au mai tono tal sanga le na e ono a fiaia nga va au tal sanga e lua o ta ua ilunga. Ma ufautua ina ila na loia le sunga ya ta mati e vatu i tonu mafua anga o lana talo sanga ile a solulu nei a soiva o mati. O le swafo le fionga le minista le mtanga renga o whamsinonga, mata mua vasa tipulu whana, leisi lena angia ane i luma o le whamsinonga mawalunga i le solua le vasa nei, o lo whaasanga ia i le talo sanga le pristena whamsinonga whanua maswafa, whaatatau le tau finga le tu mau o ngā luenga le whamsinonga, ai maise o ana ngā luenga whaapulenga. O leisi le mta upuna whonga ina i lumola na fionga le whamsino sili Justice Perese, i le solua aso valua mati le vasa nei. Ai tamaita iloia sili, sua Helen Walwak, malana soa DJ Fong, lena tula i molo lato ofisa, ai tamaita iloia ya leilani tamati, tula i mole pristene, fepulea ai ati la ropati. Peitai, na whaamawina il whaamsino sili, le mana o mio na whaamua mua le tau sangalo na lua, ile tulanga tau tupe. O le tatianga le mta upulea, o le mta whaio ia le malo, le ave o le langolango ia na onanga, mo le whaamsinonga i whaangao io ia na ngā luenga tū maoti, mai le o ieni ngā luenga whaamsinonga o whanua maswafa o whaia le teimi nei. Ai, o le manatu e ave le whaamua mua le talo sanga lona lua, ai o leisi talo sanga, e iai lona ia taimi. Ai o le mta upu wai luma o le whaamsinonga, o le whaatali e le whaia iai se whaatatau, ai o lo mana o mia, e leisi tu tino o le whaamsinonga langolango ia na ngā ruenga whaapulenga. O le aso sulfa o le masere nei o mati utu atu iai le mta upu le nei, whautua ina le whaulu atu, o fola sanga alo ia le aso sfutolu. O le talo sanga mua le na whaile le masina talwai e le pristene ia pule ai, o le whaonga whaatula whanoi o lana whaatautonga, o le sui pristene ma leisi whaamsino, o le whaatautonga lea e le isa inia la na fionga i lea o le malo, i lalo o le whautuanga le loia sili. E le tasipe e lua se ito e ngatina le wa ave ia i le whaatau al pulenga le tomanga mo e popo ngatia. I le vai aso whaapitoa le nei u whaamnatua i whaalevao malo e tunu o le lalulangi mo la tau tina peitai. Peita ina o tātou whisilingi le pulenga le tō manga moe popo ngā tia po le Samoa Victim Support Group. O lo ngā whama le tuliloa ina pea le soifua saunga le mu, fi le mu, manuia, fia, tamau a inga sa o lo tonga, ai o tautua ese o le tūpao tina o Samoa. Ai le saunanga le fionga le pristene sili niu Lina Jang, o le whaaftai ma le whaatawa o lātou ave i tina mātutua u malama o Samoa, sa whaia le tautua wa pasi mai lo tātou vai taimi. O le whaaftai ma le whaatawa le tō manga i tina o avea ma whaletua o whaafea ngainga i so se whata whaitau langa, o tina wa whae e iai suafa matai o ainga, o tina no fotane, o tina sui a wai o le tō manga inu, o lo ngā lulu e fua mo le file mu o ainga ta itasi a fio anga. Sau nosili ni o tina umana
tau mawhai la langa mai le a mana ia o tina o Samoa o loutou taimi le nei. O tina nei o whai o latou sao i le tau finga o sa wanga whaasanga i tina ma whanau. Ai o le whaia ea ua ave le pulenga o le to manga mō tina na a fia i sa wanga ese leo langa o latou maua nei le sa lotonga i se soifua file mu. I mōli maua le pulenga o le to manga o tina umana ana le ai o tau le mawhai o na toto le fatu o le file mu i totono a inga. Al whaanga solo mai o sao tina mātutua sa iei fōi o latou leo i apopo inga i totono o ngā ruenga ma whaamanu yanga wa mafuai o na leo te tele tina wa sonei. Mō tina la iti sao no le fionga siliniu o se mitamitanga le aia tu tamau a ingo o tau ngā ruenga ma le whaamaoni ia mawhai o na tausi o tātou ainga. Ai ole si itia fo i le tūlanga o tina sa ngā rulue whaatasi lungo o sa wanga. Lea ua whaea ina o tō e loutou taimile nei. Whaatasi ai, ma le lasi o sui awai i upolu manono sa vai ima apolima ma momoli atuai mo o ngā lofa. O le pulenga o le toa manga i tina uma o Samoa. E ese mai le porkalame o mtanga luenga o tina mtamaitai, sa mulimulita iai sa i le aso whalvao malo tina o le lanolangi. Elena waila au o tui pui ko viti, sa teu i totono le aisa leana pepe a fina o lai mai le po le aso tonai, aluai le aso sa atoa ma le po. Ai whato ailo ane ili se fulu le tai au le aso ngofua na suso ai. E peo na mori mawina ile li poti al mtanga luenga o soifua malo loina, na tu ina atu le kapeneta. I lungo le poti le sa te wai fo i mawaila au o tui pui o le fiva tai foi i le potu aisa lea. E tu sa male se lau lima sfulua fe tui pui o le fiva tai foi. Ai ina ua fasilingi ia tangata poto whaapito e tulanga saonga le mu o iai nā tui. Ma whailo ane ai, ele o iai se a whaina o tui tai foi ona sa talawhea ngai lava le malulu whaatulanga ina o le aisa mo nā waila au. Ai le li poti le nei, o mtanga luenga le soifua malolo ina o ta uai o le afol suta si le po, le stonai, na amatai o na pau ilalo le malulu o le aisa, mai le lua tikeli Celsius, ile se fulu lua tikeli Celsius. E o lava, ile fsota inga o komeki telefoni e tangata whainga luenga ile aisa, na motu si ai foi, ma leilo ai le mena tupu. Mai wai ele wha moe le lumanai. E mo o mia ona fili se au whai ngā ruenga tala whengai, e to alima, pe ono, ole mata ngā ruenga e whaola la tō telefoni wheawea il porkalame whao ngā ai, le porkalame o fsota inga e wawe ai ona iloani whaale tonu ali ai. Mai u whautua ina foi, le tai whaalua ona whaia siaki o aisa ia le masina. O le whautuanga foi le al kampania le cool line o ngā whamale wainga o ea malulu ina ia tai masina masiaki ia potu malulu. E foi le manaonga na ia whaataun masini e pui mai ai aisa mai le wawea fia ma whaalea ngai na i teimi e motu si ai whaafosei le eletise. Lo Samoa Entertainment TV mai pia toi fei doai. Ile aso atai au ile alofa o le tua, pa soifua ia.